ki bahing wasam junga bat ki perlok perjo junga manta ngaladon hakali ala krep pun pai sepo snong lejong snong kebara na iha ya ata madon bat ni pakai junga lawan bu nga bat sewai dei perlok ano kasi sokman ba hadir bang asa daki tayo daki RTO lah itu sini minta sih layo mon like kain osisnong perlu pajak video juga minta gay ketang baik ban pen EV ya badan haki lentiai adu ban inda poe airport shadu ban poe shadu cha Guwahati ter pajadu bekot jangan naik video. देखा इन्हें लगे artificial नहीं ने देखा सुना किरियल oh ini coconut ना orang kiryal sudah kini ini ke Surok Bandung Airport एक तो कितना नाम मेरे की दिन ने siapa dia Satang similit arnit apa airport kano ke jinsno kenja kene ka nang Hyderabad bat kham tam he iba kha junga ibala penyo yang ke jingkaman ke Bapura hapo Hyderabad ngamis dengan lali pai bat nga kermen bangsa come back kermen bas sing ang sapay yang yo menikah yang bat bakha dan dok ba yang kamay kaji nang ba anyo dan pelang bay lenti wanwan kai sini Kajaka sini sport buat bobes siap di perlok ada pinwan sakai sini yang snow kuali curus senang lejong bye bye Hyderabad people I will come back soon बात कर man क्यों विचारो करे कथा बात करो काय बात करो करेंगे हां वाह जो घंटा जो पकड़ फोन कर आदत को पकड़ Kadang kamu pergi airport na? Oh, so here we know. हम दे तो चुका मन तो सारे Sabi ko lito. Kapsinta to be. हां terus kayaknya mah Halo Baya. Baya. terus kayak Halo भैया वो वापस में जगह भाड़ा कितना लगा हाँ भाड़ा कितना लगा 12 हाँ ada रास्ता में भी होगा कहाँ आप जाना है उधर बंजारा हिल्स को हाँ बंजारा हिल्स को हाँ लेकिन आप कहाँ भी जगह ना मतलब आप तो वापस करना जगह ना तो वो भी वापस करने जगह तो आप जहाँ वो आप में क्या बोला स्टॉप में यहाँ में और आप आपस जाना क्या नहीं वो दोनों में क्या दे रहे क्या देते हैं कितना रहता है
बोलो आप अब कितना बताया? छोड़ो कितना लेता हूँ Nah, halo perlok lapoi po herpo tang ba ngalapoy ne ngasa dom setang merway kini bakha ni perlok la ya habli final shin Kalau amis ke bakha bat ye perlok tentang la dom ne airport setang merway tang ba ngak sing sepoi biang dan ya kenduk ye ini perlok bakha bat kam tama ini perlok bala lesbon yang as kade ya masih sing ke sing ngai bangin sayo hi ban ya likai lang ya lik bam sao ya lik disha bye akan jaha ngalahaban lik maroi bakai la haban lik fasing tentang haban yang lain sang ni haban yang lain sang ni perlok halo perlok paneling apa ini ha kaban rung sepo ban kiu flight hadin bala dek direkam kapor ka la kerki pelat sekendak ngelajan laksuri kapor malakum slam menanaying ay minta sumare baik get nomor 10 ru dan sya jangai jika borong dan sya jangai hadu bahad nomor apik sing bro bah ni asuk men dai teh menang perkhang ladu ai bai tiket lagi 4,000 ni asal cukup pelaku satu merek ni oh nggak satu merek dia baik paling ngasih tuh hanya kim ai bos semua tu nak kaunti na risa ke ai bos dia kiulik chaplain isu flight mentang hak plane hak long biar kejat baik dari ha kok jangka betul betul orang balai nak merek kene plane deh baka flight kayu kasu hak long biar dari hak flight dari kum tisui ka airport ngap song daka bos kita lo ke plan barang on parking tu makasih ya. Ya kan, Mak. Kita lah suruh berdarek apa flight plan. Lock the plan. Hay ba? Terus baik. Mayo kendrung ni. Ni lah orang apa je ni fight. Fight mode no shwa, kendrung. Halo perlok. Cabin crew, I'm on stage. Thank you. Song apa flight. Ni lah thai ha lah sumare. Atas tang api pos tang kumba 1 minit 2 minit tu. Nah ya. Herno banya late five po. Guwahati lo ketika flight ke Her. Raya ski. Abang isang flight yam. Tang hawapor badang krek kiu sidrong. Ismutu ba kadang ki kibaya dan sir ki asyar ki salah ki dan sapat jumpa konya sapat akhirnya ki flight ki dan bukan nyar dan ki you would tebar aga por ba akhir kendau dan gaji andre benda lapo si jero stay home dak lay legal suatu sura kam kiro kendak lu perlu pak itu ini thai awas ko thai praktik mare amne ladang ayo ben jong kiru pla ngok pla yu hitrai
Klaya Thai Muslim lang, klaya Thai Chidem lang. Berthai ngala sumur Syam ni. Namar kadang dai kesin kong yang sakoi rum kenditi ara mana. Akam Muslim pemik na yim. Kadau sebede bedang temai le iki men kam te. Te long syak ba. Kam kendiat. Mare tapi dari budan ke bos kumba kita sini ke bangi wan cineong bahirna flight adan ke bos pahap dan namun shop rung adan rim ta ke sini part ka long bi FIB direct so na you baik jengking ha direct ha flight baik wah serok kambai baik kalau kami speed itu ke Indigo Sawo ke itu ke Spice Jet tu oh jet beribuan ya private jet oh laki udah strong mo pulak bench di pulak bench kalau bi berjarak. Halo, perlu nanti kopi mo. Oh, kedor kopi berem ha. Baik, kopi itu sedap. Not taste. Perlu aspa tak itu kena ada. Aspa tengah. Kopi. Berem ngorlok, aren view, berlem no, Andisha dum step lah sumber ada, biar di sana yang, let's say, oh perlu mentala apa sih tu, lai po ujar kilometer sejauh, oh pintu, okay, ada siapa? Ini lai po ujar kilometer ke cenderung tu umlah. Batai syuk bimo. Jika istimar flight. Jika Ahmad. Oh, planning here. Oh, di last year. भारतीय निर्वाचन आयोग आपको लोकसभा इलेक्शंस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।
Voter helpline app ya www.nh24.eci.go. Halo Guwahati, halo Sam, halo Shillong, halo everyone. Guwahati Posne wala ho. The Election Commission of India invites you to participate in Lok Sabha elections. Download the or visit Halo perlok lajan puer tadha po Guwahati airport mentah. Ngadon bat ini perlok bana Hyderabad. Dia yo ban songlang aga juga sit. Ini ga yu ka DF ke nomor 26 seat nomor 26 ini bana Hyderabad imut ban Malaysia Guwahati idun kam sitai ini pat iwe na po Guwahati wandan kam na po Hyderabad tagadaw perlok ngidan kam ban parya ngidan kam ban long gibreu ki pasbon ki babaham sem nang balada village ero inyo ay perlok ki ban yarap ban pitsingan ban pitmen la BP kada don kam dirap ki yarap lam kana tagadaw ngaru kumbang along nga habang alejing lay nga yo ay perlok ki ba so tenar ban yarap ya nga ki bala long lam ko bitagi ng pitsingan nagajing snow long marway jo nga po apply marga dangday tanggajing ya linti ka ba nga ngampat julit ngaira ngampat jul song fly ira marway ngampat ju song kayaknya marway si jgai dimenta nagajing don jo gini sia ngala along singa ngalong kemen Poy mu perlok ajan poy juga yang mu laul pano isitbel jom poy hapo wah airport mentai hapiu saha kapot perlok sa flight ko bang ni ba Kaya na hapos mo perlok yung sa kapos kaya ka flight kaya ka Air India mo perlok katay Air India na po ipan po ano po kami pala bye bye Guwahati airport mentang la syongpo kali manya naik sa Shillong basit hasti sa Guwahati to thang no isi mama rawar isi silakan ya perlu mentang lapor kami tulis biar sebentar poin video pementang sini kita hitungan Hyderabad sa Shillong dan tempat mo ang ini saya tunduk kapiti ako video bye perlu